Voin hi July ni som tho tan ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Manipur boina chungchang kan ngai ven thewa mizo youtuber tam takin kan ko vara chanchin bu le tv news lama po chiar tur omrenga social media lama englai po in thu thar kan riat bel reng boka chutiang kara chon he boina ne na inzom tlat kan riat ve nge nge tur thil tam tak a oma chungjinga pakhat Manipur state chunga khopuilian ber dot tu lamka Manipur state sarkar in officiala churachanpur tia soi khopui chungchang hi ani ome Manipur boina chungchang kan ti chua officiala anji danin churachanpur tin kan soya comment lama meitei ming churachanpur tin ni puanga zofa te soidanin lamka tin puang toro minron ti inoma comment ka reply lova ma se he khopui ming hi ka zir chiang chunjom ta zela ka duanga hun kana ilo wangin ka pe ma theilova voina kan ngai thla thei ta chawani Tuntung Manipur boy intran namun chu Churachanpur district hini in he khopui hian Manipur state a hian poimo na lian tak aneya hetia han boy ta ka hian Bisnupur district nena anin rin la ya chuan mimal ina te dore sarkar hun sang sanga Churachanpur ti injiak chu rong manga noi re in lamka ti injia nan vek ani to a he hian he khopui ming Churachanpur ti le lamka ti chungchanga in hnial na le inrem lo na hi ati lang chiang hle a he khopui hminga wanga in hnial na hi tun hnai thil ani lo ti chu kan hravek lo ani po in tuna boina hian he khopui hminga wanga in ngei lo na le in hir ngo na lo thleng to thin te chu aron kai chuak thar le ta ani Churachanpur hi khopui ani rualin district mingputu ani boka Manipur sarkar in official in Churachanpur khopui Churachanpur district ti in so in jiak thin ma se he khopui le chevela cheng zofa Kuki le zo mi pol sang sang chuan Churachanpur ti in an pum ve ngai lova an khopui hi lamka ti in an soirenga an district po lamka district ti in an soilui ve ngar bok ani thani chung zet chu he khopui le chevela hian ni tin mai boina sang sang chuakin chu chuan har sat na men lawa ring chuak zela atur na saber chu zofa tlang mi te an nia zofa kuki zo mi te chen tam naram Tangram chin chuan a hran pa in rel bol na separate administration an nei ni lo chuan he boina hi a chin fel thei to lo mei te ten en hian ro rel na pakhat noya kanom thei to lo ti chu an thu ro lum ani me kani he tinga ro rel na hran an nget chu Manipur a hun jim jok phai zola khosa mishing ro tam jok dai mei te te chuan an pom thei lova mei te thunun Manipur sarkar po in a pom thei chuang lova he tinga boina lian taka chho wang hian Tunma zong ayana sa in Churachanpur ti le lamka ti ein hnial na re thei lo chu lian zokin na ron rithar ve le ta ani chanchin hluiziak tu historian te soidanin lamka ti le Churachanpur ti hi kumzaliam ta vela upani in an soya he hnial na ro pui nam pahni te thinlunga re mai to lo tura in dona le insan tu na thinlung siam tu chungchang hi kan han soi ve don ani University of Hyderabad Department of Sociology Professor Lam Khan Piang Chuan Kuki Trong Chuan Lamka ti omzia chu kongpeng thuam ti nani atia sangkha zakwa som pasari le sangkha zakwa som pakwa inkara anglo kuki war lai dei to khan lamka ti ming hi soirik le man aloni to ni in na soya he anglo kuki war hi British howin kukilal tenhena khovel in do pui pakhatna sangkha zakwa som pali le sangkha zakwa som pariat inkara British sipai labor kora tel tura an mi le sa te tho tura an ngen na kukilal tenan nela wanga chuak ta ni in soyania he in dona thlen lai khan he kho hi kholian tak alani lova lamka ti in an lo soi to thin ani tuna Churachanpur khopui bula hian sangkha zakwa somvel khan songpi khwa a om thina chuta chon missionary ten om mun an beng bel nge nge a he kho hi tipai mugro tan ti Imphal pan na kongin apal tlanga British sipai tele kukilal te inkara in mu thiam lo na aoma sangkha zakwa som pasari anglo kuki wara chuak ta a heti la hian British ho hian boina chona khwa hiang tam chu olsam taka kalpo nan kong an mamo a hiang tam hi tuna chon India le Myanmar in rinalaya om meka khati lai khan India le Myanmar ram hi a hran pa in ala om lawani ti chon British sipai ten in dona ta na an mamo ema wangin hiang tam kho kalpo nan chon kong puian sial ta a chu tidim rot ti ania ama kong omsa tipai mugro le kong pui thar an siam tidim rot in po na lai
kong peng chuam lai chu lamka ti in soi ani ta ni in professor pianga chuan a soi ani kumsang ha zakwa som ni le pakhat vela chura chanpur ti ming hi aron rivele tana sangha zare somkwa pakhat atanga sangha zakwa somli pakhat chunga manipur lalrama anlal churachan singa ming choya he ming hi ron ri chuak ta ni in soyania sangha zakwa som pakwa anglo kuki war topa kuki ta chu chaklo zo kan ni wangin an chen na tlangram manipur lalram hual tu tlangrama kuki ta thunai na le in rail bol na chu british howin an chu saka kuki lal te thunai na chuan omzia anei talova british ho thu nuaya an kun ta vek ani british ho chuan khovel mundangan ti dan pa nga in tlangrama kuki taro rel na chu then darin subdivision sang pathuma an siam ta a chimthang lam subdivision chu kuki zomi te chen tam na ni in subdivision khopuya songpi an hmangani sangzakwa somkwa paruk khan scholar pakhat tol chin nei sial chuan le khabu this is lamka ti aziaka chuta soidan chuan kumsang khazakwa somni le pakhat khan songpi a british subdivisional officer nilai bc gasper chuan France Ramaral Beitura lak he khwale chevela om thalai te polin roiro puitak athea churwai thena chuan manipur lal maharaja po asom ve ani chuhun ro puitaka chuan maharaja ti lomnan ahming choin songpi khwa chu churachanpur churachana khwa ti in thla kanita a hetianga songpi khoming churachanpur ti a thla kani thu hi tonglet tu lambu chona puanga henia tanghin songpi chu churachanpur tia soito turani a songpi tia soile piang chu tanina khung turan ni ang ti in an puang ni in neisial chuan a ziakani heti lahem gauhati university a history department assistant professor dr let khojam haukip chuan tlemin a soidang lam hret thunga ani chuan hetianga roiro pui takan thena hian songpi kholal semthong haukip chuan maharaja chu ti lom lo hlawin alo dong song thalea ahming choin an khoming po churachanpur ti in thlakani ang ti alo hril ni in na ziak ve thunga songpi kholal le maharaja te in kom ngeina le in thian thatna wanga he khoming hi thlakani ati ve thung ani engpo ni se tu te po in he khopui chungchanga hian an hriat dan le an ngai dan soin ziak sela zofa te le meitei te ngai dan arwal pha chung lova in hnial da thui jok le zau jok chok chuak tu ani zel zoka a khomi le helaya omhet zo na thak kuki zomi te phei chuan lamka ti lo chu a chan tha eng ang po ni se he khopui minga tan hian an pom theilo hrim hrimani ti chuan hunakal zela sangha zakwa somthuma chuan subdivision po chu thia ani le ta a hunkal zelin songpi khwa po chu ama subdivision thut mun ni thin kha apoimo na nep tial tiala kongpui panhi in to na kongpeng thuam rem lai taka om lamka khwa chu lian tual tualin mun poimo zok ani chhota zela kumsang ha zakwa somruk pakwa manipur state chu district sanga then ani le ta a chuta chon lamka chu manipur south district khopui district headquarters sa puan ani ta ni kumsang ha zakwa somruk pakwa tanga sang ha zakwa somriat pathum thleng khan he district hi manipur south district ti ani a sang ha zakwa somriat le pathum khan manipur state revenue department chuan hriat tirna ti chuakin manipur south district chu churachanpur district tia thlakani thule district headquarters po churachanpur ani thu puan ani ta a official a soile ziana zonga churachanpur ti ani tak veka wangin zofa te zinga po thangthar jok te chuan lamka ti a in churachanpur ti chu an lam jin jok ani miawa soidan tlang pui elo ni ta ni nei siala chona le khabu a chuan churachanpur ti chu zirlai pol te chuan an du lo em a lamka ti a thak le turin na sa takin an beya donai tu te po an sign board ta churachanpur tian zia chu lamka tia thak vek turin an hriat tira imphal pan tur bus le imphal atanga ronkal tur bus service zong po lamka bus tia an bus aziak vek turin an hriat tir bok ani chutianga zirlai pol te beina le manipur sarkar in thiam taka lamka hming noi bowa churachanpur tia athakna po chu kumsomli lai lo ni le to a amai ro chu manipur lalramina huam ve ngai lo tlangrama cheng zo na thak teril ruwa chuan churachanpur ti hming chu phai dum hrik an ti mai meitei ten tlang mi te obbe an tumna ril ruwa tanga lo chuak ani zia athi theilowa tuna boina chole ta ka po hian he khopui hming hi boina lai ril zinga tel le ta a zofa tlangram lo tu te chuan churachanpur tia injiak zong chu no re a
lamka tia thlak vek tumin bei pui an chu le ta me kani Dr. Hau Kip chuan tlang mi te hian he ming hi in ra be tumna ril ru tanga chuang ni in an ngai lo thei lova tun ma tang to in ming thlak tuma be na an lo nei to a an lo tling ngai lova tuna state sarkar bul tuma tharum thona chole ta ka hian tlangram mi pui te chu tun ma zong a in he kho pui ming chungchang a hian an thik thu a chele zwalta ni ati Professor Pianga chuan sang zakwa somria le Pathuma district ming thlak ani don khan in ron derna am lo shim shima State Assembly apo soi ho ni lo ni in na soya mi puite ngai dan la ka ni lova chuba ka chuan helai hmuna hian chura chan singa hian ro rel ngai lo reng renga kukilal ten tlom nu apo ro rel tu chu British ho an nia an ni hian min hne a kan chunga ro an rel chun zamani atia mi puitaril ruwa chuan sangkha zakwa som pasari le sangkha zakwa som pakwa in kara British ho nena kan thla tu te in dona heram chantura an lo be na min hriat reng tir tu atan lamka ti hi apoimo ema kan chunga ro rel tu kan lal ni ngai reng reng lo minga kan pi le pu te ram ming phu hi kan pom ngai don lo ani atibok bazar min lo thlir sak thina wangin lom thu kan soya in comment te kan chang ngai lem lova in comment te kan share thina omzia nei ti chu voina kan content po hian a hril hle ome in rem chan chuan comment tha tak tak lo hnu chi zel turin kan ngen chewani min khongai tu te zara subscriber sing thum chuang kan nei ve tareng mai kan channel min subscribe tu zong zong chunga thinlung takin lom thu kan soye